Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nggada Pratama akan membacakan berita bahasa Bugis. Wapena sinin diwan punggawana pasiding napak balu pasai se Indonesia. Tegus tawan makade berdasarkan laporannya terimai peleri beberapa daerah balue ripasa pasai menguasai dan toi minyak goreng curah. DPP IKPI paingeng naparing ngerangi ri iding maneng, termasuk Menteri Perekonomian, Menteri Balue si bawa produksi inennya newarengi alumongeng RI laleng distribusi barak naule no harga minyak goreng curah idi mengharap neni matama boleh ngeramalang naule stabil harga minyak goreng curah masyarakat naule mengeli minyak goreng si bawah harga masempo. Neni pada iseng meneng ni Kementerian Balue purana jama penyesuaian peraturan pabalu minyak goreng melalui peraturanna Menteri Balue nomor 10 seding tahun 2010 tentang penentuan harga eceran minyak goreng. Melalui aturan harga minyak goreng curah kurang pateng 10.000 per liter mapada 10.5 sedidi per kilogram.